Ũũ nĩguo kũrahanaga muthenya wa ira barabara-ini nene ya Kapenguria guthii Kitale thutha wa atwarithia a bodaboda gutabania mururungano kumana na gikuu kia umwe wa atwarithia a bodaboda uria uraguthirwo ni ngari na gukua hau hau. Atwarithia aya aria marendaga gucina ngari iria iracũngĩrĩirie mutino uyu moigĩte andu makiria ma 5 ni makuĩrĩire barabara-ini ino na gutiri makinya matacũkĩtio ni abithaa a borithi a barabara no maki makoretwo makiamũkĩra o mitino ino igathie na mbere na kuongerereka. Sasa majamaa wamezoea wanatugonga, lakini sasa wana blame sisi hatunanga license kwa barabara, lakini juu watu ya gari wako na license inasemekananga tu sisi ndio tuko na makosa. MCA wa kwamurwa kuma mwena uyu Ozil Kasheushew ni amenereirie maabithaa a barabara-ini akiuga ni maremetwo ni kuruta wira wao una thengia yao gukorwo mehokeirwo Mihang'o ino. Sisi tunasema hivi kwa sababu hii roadblock kuna siku tena accident nyingine ilitokea hapa ikavunja mtu mguu. Sisi tumesema hii roadblock itolewe, si ndio? Mwena-ini wake gavana wa Pokot ya Ithũĩro John Lenyangapo ni amenereirie maabithaa aya akiuga matireyukia wira wao na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuria arathanire ndereba wa ngari ĩyo aikio ngono na atacũkĩrio makinya marumu ma kĩwatho. Kwenye gari na driver na kufika jioni nataka huyo mtu amepelekwa kwa police cell, ndio? Kwa hivyo msikuse gari, nataka mtu live awekwe kwa cell ili nyinyi muje mthibitishe. Igeria ria abithaa aya ria kuoya mwiri wa mutwarithia uyu wa nduthi ndirarĩngire ihiga thutha wa atwarithia a bodaboda kumagiria. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Gathugu.